Bubrezi su parni organi, imaju oblik zrna pasulja i predstavljaju centralni deo urinarnog sistema. Smešteni su u prostoru koji se nalazi na zadnjem zidu abdomena i nalazi se sa obe strane kičmenog stuba. Osnovna jedinica svakog bubrega je nefron, kojih ima preko 1.000.000 i svaki može samostalno da stvara mokraću. Bubrezi imaju veoma veliku i značajnu ulogu u normalnom funkcionisanju našeg tela. Osnovna uloga im je u stvaranju konačne mokraće, ali imaju i brojne druge uloge kao što su regulacija vode i elektrolita u organizmu, regulacija kiselosti u krvi, izlučivanje otpadnih materija i štetnih hemikalija, regulacija arterijskog pritiska i druge. Bolesti bubrega mogu biti akutne, to su one koje nastaju brzo, i hronične bolesti koje nastaju sporo, pa i po više godina. Bolesti bubrega protiču bez ikakvih simptoma i tada ostaju neotkrivene. Ako se ne prepoznaju, to su takozvane asimptomatske bolesti bubrega i one mogu dovesti do hronične bubrežne slabosti i posle do terminalne bubrežne slabosti. Hronične bolesti bubrega su značajnije zbog toga što dovode do razvoja progresivne i teške ateroskleroze. To predstavlja zakrčenje krvnih sudova, mogu dovesti do kardiovaskularnih bolesti i na kraju mogu dovesti do smrti. Dva najčešća uzroka bolesti bubrega su dijabetes i visok krvni pritisak. Navike koje možemo da promenimo u načinu života će smanjiti rizik za nastanak bubrežnih bolesti. Ovo podrazumeva smanjenje telesne težine, redovnije bavljenje fizičkom aktivnošću, zdravija i umerena ishrana i prestanak konzumiranja cigareta, alkohola i narkotika. Ljudi preko 50 godina, kao i osobe koje žive sa HIV infekcijom, su u povećanom riziku od nastanka bubrežnih bolesti. Kako i genetika igra značajnu ulogu, postoji veći rizik ukoliko je neko u porodici imao bubrežnih problema. Osobe koje imaju dijabetes, visok krvni pritisak, visok nivo holesterola u krvi, kao i neke infekcije poput hepatitisa B, hepatitisa C, i sva ova stanja mogu dovesti do bubrežnih problema. Upotreba narkotika kao što je ekstazi, kokain, ketamin ili heroin i često konzumiranje alkohola takođe mogu dovesti do bubrežnih problema. HIV sam po sebi može doprineti nastanku bubrežnih problema. Osobe koje imaju nizak nivo CD4 limfocita ili su kasno dijagnostikovani sa HIV infekcijom su u povećanom riziku od nastanka bubrežnih problema. Visoka koncentracija kopija virusa u krvi je udružena sa bolestima bubrega. Povrh svega, terapija protiv HIV-a drži virus pod kontrolom i time smanjuje šansu za nastanak pojave bolesti bubrega, nefropatije udružene sa HIV-om. Ipak, u malom procentu ljudi HIV lekovi mogu prouzrokovati probleme sa bubrezima. Antiretrovirusni lekovi iz grupe proteazanih inhibitora koje sadrže tenofovir ili ritonavir mogu nepovoljno uticati na rad bubrega. Kod većine pacijenata koji koriste ove lekove se to neće desiti, ali je potrebno analizama pratiti rad bubrega. Ako postoje bilo kakvi znaci ili simptomi bubrežnih problema, lekar može savjetovati promenu terapije. Bolesti bubrega mogu godinama biti bez ikakvog simptoma. Kada se simptomi ispolje, oni obično podrazumevaju umor, otok oko članaka stopala, kratak dah, mučninu i povraćanje i učestalo mokrenje, posebno noću. Ukoliko se ne leče, bolesti bubrega mogu da prouzrokuju brojne komplikacije i da doprinesu nastanku bolesti srca, slabim kostima i mogu dovesti do nastanka seksualnih problema. Za otkrivanje bubrežnih problema najčešće se koristi analiza urina. Ukoliko se u testu pronađe visoka vrednost proteina i visok nivo kreatinina, to mogu biti znaci bubrežnih problema. Zdravi bubrezi zadržavaju proteine u krvi, a izbacuju višak kreatinina mokraće. Kod oštećenih bubrega upravo se može desiti suprotno. Prisustvo leukocita, što su bela krvna zrnca u urinu, može da bude znak infekcije urinarnog trakta.
prisustvo proteina i crvenih krvnih zrnaca, što su eritrociti, može da ukazuje na zapadnjski proces u bubrezima, to jest takozvani glomerulonefritis. Drugi testovi koji mogu otkriti ako postoje neko bubrežno oštećenje podrazumevaju upotrebu ultrazvuka koji prikazuje strukturu bubrega. Koliko se u osnovi bolesti bubrega radi o dijabetesu ili visokom krvnom pritisku ili pak visokom holesterolu, što predstavlja visoke masnoće u krvi, značajnu ulogu u lečenju bolesti bubrega predstavlja lečenje ovih osnovnih stanja. Promenom načina života i uzimanjem lekova kako bismo kontrolisali ova stanja može smanjiti rizik za nastanak bolesti bubrega. Promene u načinu života kao što su prestanak pušenja, zdravo se hraniti, smanjiti unose nezdrave hrane i tako dalje, sve one mogu dovesti do smanjenja rizika za nastanak bolesti bubrega. Uzimanjem lekova protiv HIV infekcije takođe se može smanjiti rizik za nastanak bubrežne bolesti, zato što oštećenje bubrega smanjuje sposobnost organizma da odstrani neke lekove iz samog tela. Vaš doktor će možda morati da izmeni doziranje drugih lekova. Ukoliko bubrezi prestanu da funkcionišu, potrebno je presađivanje bubrega, a dotle je potrebna dijaliza. To je mašina koja ima ulogu bubrega i koja vrši prečišćavanje krvi iz organizma. Specijalista za bolest bubrega je nefrolog.